Delhi gala NRC li kapam Tangkhul Express long race mikhavai khangasan kazi pam haira. MLA Leishio itungli unauthorized contractors na pen papa kajina the third kami shokaira. Khangwi zat khana leida khalei yang sangli yarina katomtheilak kasathaira. Ringyaophi Tangkhul Express Pvt bao Ringyaophi Ningshen in the Pamidale, bao ping may saina nang rumsa. Tangkhul nakalong now Delhi NRC mikhavai Delhi gala National Capital Regions NRC likapam Tangkhul now ping khangasan kazip pam hairam. National Capital Territory of Delhi gala NRC likapam Tangkhul now ping we long ray khalei takar kasade the DNL na jizakhamia jingli Tangkhul katam now long Delhi DKLD na kazib jaja hon tarik trada khanithang Dwar Center Pikach Kama Place South Darjang Enclaves New Delhi li makhok mi Nathum na ngasan naga Tangkhul nakalong now Delhi NRC DNLD hi Tangkhul nakalong DNL we associate members sada mikhavai duitak tahaya kala DNLD ato committee mikhavai mayang roka DNL na suggest kasa khuisang da professor Yaringam awungshili ato committee jiwi convener sa kavai nominated sahira. Kala ko convener in members kate phanga kabangra gachi mayang roka. Tangkhul nakalong now Delhi NRC Executive Council masemrang lakha ina tangda DNL kala house ling sunda ngasan wara pau kami ot ngrut ato committee jina khira da tahira. Tangkhul nakalong now Delhi NRC DNLD Constitution mikhavai member shini kazang Constitution Drafting Committee kasem maya haira. Constitution Drafting Committee jiwi convener sa kavai Dr. Raisang Vashum li nominate sahira. Constitution Drafting Committee we mga kavai to committee na yang sangra kala kachang mati we alungli Constitutions mikhavai ji house na maya kavai table saranu jaira. MLA Leishio contractors pingli khamajit laihawa da kahangji mamashung mana da MLA wishongina Turkmi shokhaira. Itum nathei maram hi ngasunda kamchong wak projects singda khalei minada kahang pingna press kazip nghota MLA Leishio nome kagap kala khamajit saya gaje chanpao shoka. MLA witungli complaint la thasang gahaina yarili ngayaw gahai maram jili ngahan kaga Turkmi phungyer MLA wi PRO na aya kabishoka. Third kami jili kahang tarik jugo thang MLA jina visiting Minister of State Defense Sanjay Sedle samphang kahaiwi tili district hospital kala kamchong headquarter li semda kale 50 bedded hospital public health labs Avu Market Circular Roads construction working women hostel trauma care center hikatha wi ot sada kale ji wayang sanga MLA jina 3311 kV substations Rampoi village le inspect vasayaji Awi team jina steel thrust bridge 60 meters span maklang kongli semda khale bam jiri vayang project ji RIDF schemes wazing ni 2022 khayon kachang sections kasana ji kangpat kholen chong maklang kongphei bam ni constructions abam ji inspect mawasarang lakha MLA wi ping ji kashina kha ngasamaji contractors chili kong makanda khangum shongs makeshift camp akali pamdalei da kahangina on site khale sauda inspections chili MLA li ngasodak rajang khawai hoyeji MLA wi team na bunga khalangda ngaraya kha phone call sa message milala contractors chi marato waji hui hauda MLA wi team kong makan laga shimung ga haina da hangam khung wak makeshift camp dungli MLA na kashina khang sam laga MLA wi pa na mi ba chili contact wa sa tharan contractors sa khareka Shokra kasanada hangam. Kala contractors sa khareka chi zammang hailaga leisai. Ana khalata shimringam shimrainada identify sayada MLA PRO with third committee hangam. MLA jina karili pamda kari kaho chi wuivang mara tu khalada khanghan. Kala awi work experience kala contract kathada sampang khala laga anarida thong masem lakhaira khalada MLA na ngahana chi. Project jiwi contractor ji Amei na ochi atumli mishok na da shimringam shimray nang han kayechi. Authorized makasa kala experience makalei mi na specializations takar kasa ochi masarar manada MLA na hangachi. Expertise makalei jina quality li saza payada thong jili kashoy laying sak pai
China yarui mirini saza kabai lengasak baya kachi emelena hangachi. Chimang maningla CBWD norms atishurda ot la agreement mika maront mika shokchi mamayamana. Chithada sada shimringam shimrehi unauthorized contractors sauda apam jiwi ina twikavai emelejina kahangnachi. Kamjong inspections through kavajili tenders specifications atishurda sa kavai kala substandard materials mashichin kavai contractor saikoro therza jizimi kahaina da hanga. Jizi kamiji matailak ina approve high quality materials sing kavai project je kaponga jihan kapai ngasang sa kavai kasana da hangsanga. CWD works manual operations of contracts clauses with standard operating procedures atishurda hitada hangam. Individuals holding general power of attorney cannot operate a contract awarded to a contractor. Kaji authority na ot kami. Sampanga authorized contractors jimang jina contract ji ot sapai je. Awi mahut lami katei na masapai manang. Critical issues kala accountability khalei wi aina mik Kuitri kavai pen papada khalei da MLA shina hanghaira. MLA lika penji political ningai kazang elected members jiwi aming zakshi kavai kasana da ngahan kahaira. Itumuya lungli hakasang rekasang ot kasali kangwi zatkhana leida khalei address kasali yarina katom kavai janpau hina kakatong saranuda phungyer MLA wi PRO jina hangsang. Itumuili mashun khalei thaithang mai kavai know your rights consultations angranangi tangkhul naga awunga longna aya UBC Jubilee Hall li makhok mi haira. Angranangi ji sessions ka thumaina khaida khare sessions li MAS LSA wi member secretary elect wuivang article 371C wi maramli hangji thayam. Manipur statehood masam phangrang lakha 1971 li Indian constitutions wi 27th amendment li sangmi ka haina ka chi hangda article 371C hi wi azingli kaphungnau pingwi li khalei mashun hangji thayam. Kakhne session ni senior advocate Daniel Ramson Manipur Village Authority Act 1956 wi dibongli mathalagina mathimi. Kagathuma session ni Pedigree College principal Dr. Ringyaophi na itum Tangkhul we customary law we maramli kuplagina hangji thayam. Angranangi chile Tangkhul we kharnau ping khung a dei we awunga ping long we kathana ping kala ningkasang yari ping na wazanga. Technopole district azingli khalei more bang we kuki long a dei na porter fencing li makhamya ngawaw hairam. Shorkarna sakang sak chigatha ngavei kapin jina kuki zo nau ping we traditional karing karakli sajaya atumui social cohesions ngashan kala livelihood li sajaya da hanghairam. Kala Manipur li communities khani walung li du shot ka shokchi illegal immigrants we na ka shok na da kahangji kuki zo ping li discredit sa khawai maiti nau ping na kahang makhama shungchan na da long ping jina hangsanga. Border fencing maramni Kuki Chiefs Associations Manipur na tarik frada khani thang chanpau misho ka haijili long nau pingjina katoma gaji hangsanga. Kuki zo nau pingwe permanent political solutions masam phangrang lakhaina tangta shorkar we leret nga vekapin ot chili yarina khoka sada ngasung kawai more we Kuki long pingjina kathong hairang. Chanpau hi more we Kuki Chief Association Hills Tribal Council Kuki Students Association more Youth Club, Kuki Khalei Lampi, Kuki Women's Union and Human Rights Hibing Hina Ngarumta Mika Shokna. Moirangli Manipur Governor Thanta Hangchi Shata Khare Flag Hoisting Day Mayon Haira. Moirangli Indian Pilant Three Colors Ji Kangaka Ji Resistance Kala Kaji Hantwe Amaha Ngasaya the Governor Ajay Kumar Phalana Hanga. 81st anniversary of Flag Hoisting Day hi aya Indian National Army INA Mathris Memorial Complex Moirang Bishnupur District li Kwekakana Memorial Chili Khalei Netaji Subhash Chandra Bose wi miman Public Governor china floral tribute mia kala INA Museum ji wayangam India na ningkhan sampang khawai khangarar wi thotrin chan li matai mithui gajili kazang atam commemorate kasaji Thukla kahai khayagala avaramli lekashiwi mai khayang saya the governor china hangam moirangli INA na ningkhan sampang kahai Indian Pilant khangka rithui kachi apam ngasada governor na chiwi amand kasak phongshokam commemorations chili MLA Thongam Shanti Singh
Late General Retired K. Himalay Singh, Major General Retired J.S. Nanda, Major General S.S. Kartikeya, Brigadier Niraj Sharma, DYIGARS, M. Joy Singh, IAS officials, designatories kala yarui bazanga. Ladrida Ajui Kamadaya Pauping. Delhi kala NRC likapam Tangkhul Nauping wi long race mikhavai khangasan kazipam haira. MLA Leishio idungli unauthorized contractors na pen papa kajina the third kami shokaira. Khangwi zat khana leida khalei yang sangli yarui nagatom khavai kasathaira. Ajui bau healing a changaira, bau ngana da khalei Nathum saikorali, Ringyaophi kala khamhai simik shong saseran.